मरुओइबा पाउ पिजरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगु मंगजिल थाबा स्टेट ओहनबदा एनपीपी ना अचौब थौदांग लौगनी हाइना हंदरदा मेघालय गी नौना चीफ मिनिस्टर ओइख्रबा कोनारात के संगमाना फोंदोखरे हादौ कांगलुप की अनौबा मरु मरांग हुनबगी थौरम हुन फेस्टिवल लिस्टिंग अनि तारा निपान ngasi कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा चम्फाई खुलदा मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला न सरुक यादुना पांगथोखरे अमदी वर्ल्ड हेल्थ डे की थौरम मणिपुर दसु पांगथोखरे मियोइबगी तांगलबा पुंसी हिंगलिंगै मतमदा हक्सांग फना थमनबा आइखोइ पुनमंगना होनाफम थोइ हाइना हेल्थ मिनिस्टर एल जेंट कुमार न फोंदोखरे खुरुमजरी मिरेंग ताबिरिबा सिंगबु ताराम नोक्सरी पाउ संदोकना पिजरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगबु मंगजिल थाबा स्टेट ओहनबदा एनपीपी ना अचौबा थौदांग लौगनी हाइना हंदकता मेघालय गी नौना चीफ मिनिस्टर ओइख्रबा कोनारात के संगमाना फोंदोखरे वाफम असि नेशनल पीपल पार्टी मणिपुर स्टेट ना कोनारात के संगमा यावना नागालैंड नौना कारख्रबा एमएलए अनि ओकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी उरिपोक समूसंगदा पांगथोखिबा ओकपगी थौरम मदुदा मेघालय गी होम मिनिस्टर जेम्स संगमा वर्क्स मिनिस्टर प्रिस्टोन तिनसोंग सुसरुक याखी एनपीपी मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट थांगमिनलेन किपगेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोई कुमार हेल्थ मिनिस्टर एल जेंट कुमार वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर लेटपाउ हाउकिप अमदी टीडी मिनिस्टर एन कायसी सुसरुक याखी ngasi थुंगलखिबा मियोय सिंगदा नाट के ओबे खुदोल पोट क्या सुपीखी कोनारात के संगमाना नेशनल पीपल पार्टी मणिपुर दगी हौदोखिबा पार्टी अमनी पार्टी असि लुचिंग पुरेल इबोमसा मियामना तेरा लाइमु हाइना खंगनबा अमदी पार्टी असि नेशनल गी थाकता अमुक हन्ना हिंगत हलंबा लेखिद्रबा पीएस संगमा मखोई अनिबु थमोई सिंगनै काय खुमनै नॉर्थ ईस्ट मियामगी अचौबा सिंगनबा कया अखोइगी मांगदा हौजिक लैरी असिगुम्बा सिंगनबा कया असि एनपीपी नतना अतोपा पार्टी अमतना मायोकनबा ngamloi मसिना नॉर्थ ईस्ट ता खुंदामिनरिबा फुरुप सिंग अमता ओइना पुनसिन मिनबा मथौ ताई नॉर्थ ईस्ट लेरिबा स्टेट सिंग मंगजिल थाबा स्टेट अममम ओइनना बखोनबदा एनपीपी ना अचौबा थौदांग सु लौगनी मथंग लाकदबा स्टेट सिंग इलेक्शन दा एनपीपी गी मिहुत सिंग लाकनी हाइबगी थाजबा चाउना लै हाइखी I know there are many challenges we face in the Northeast. There are areas where we differ also. And there are political parties who try to fight on these differences and try to take political advantage of these differences. But it is here that the NPP comes in. Because we know that we have differences. We know that we have our own priorities. But yet the NPP feels that we can be together. And the NPP believes that we can bring the people of Northeast together. There was a time people would have differences between different tribes. But look what NPP has done today. We have a Khasi leader who is wearing a Naga jacket. We have a Gano leader who is wearing a Kuki jacket. We have a Meitei leader who is wearing a Naga jacket. This is what we believe in. हेल्थ मिनिस्टर एल जेंट कुमारना अवांग नोंगपोक्ता खुंदामिनरिबा फुरुप सिंग मागी वाखलोंदा हिंगबगी मतम नत्रे अपुनबगी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अमा सेमगतुना अखोइगी हक किदमक थेंगनबा मतम ओइरे मतम सांगना नमथादुना थंबिरमलबा अवांग नोंगपोकी लमसिंग हौजिकति अपुनबा खोलाव लौमिनबसु मथौ तारे मणिपुर मेघालय अमदि नागालैंड दा एनपीपी गी मिहुत लैबा ngamle मसिना ताकपदि अवांग नोंगपोकी मियामना एनपीपी बु थाजबा थमलकपनि हाइखे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाइजोई कुमारना मणिपुर दा रीजनल पार्टी कया ममांग लेख्रे अदुबु मतम सांगना मियाम गी थबक तौबा ngamkhide एनपीपी दी स्टेट अमा खकी नत्ते मसिदे अवांग नोंगपोकपु मुन्ना खंगबा अवांग नोंगपोकी पॉलिटिकल पार्टी अमनी नेशनल पार्टी सिंगना हाई कमान गी याथंगाई बगुम एनपीपी दी हाई कमान गी याथंगाई गदबा पार्टी नत्ते पार्टी असिदे एखोइना मियाम गी याइफरे खनबा थबक अदु पांगथोकपा ngamba पार्टी नि हाइखे अतई पार्टी का कोई पार्टी के खेरे अकोई की पार्टी दे वी बिलोंग टू द नॉर्थ ईस्ट वी आर द वन हु डिसाइड व्हाट इज to be done for the party. अतः ये तो नेशनल पार्टी की दी हाई कमांड आज दी दी कहीं दी हाई कमांड डिसाइड हो गई और हाई कमांड इज द नॉर्थ ईस्ट अदर सिटी कोई नॉर्थ ईस्ट की कहने के तो बात नॉर्थ ईस्ट की दरकार है तो मधुर कोई खलेगा बसी कोई इन प्रैक्टिस है कोई कैन ब्रिंग इट इस खासी हिल्स मेघालय की बोलोगंस्ता मणिपुर की इमुंग यांखैरों खुंदा लेतादुना लैरिबा असिदा मेघालय गवर्नमेंट की याइफा थौरांगी कानाबा अमता फंगद्रिबा असिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनारात के संगमादा यंगशिनबिनबा खंगनख्रे अमरोमदा रेड लैंड लैरिबा मणिपुर भवन की लमगी मतंगदा लैरिबा इशू अथुबा मतमदा लोशिनबा होनबदा मतेंग पांगबिनबसु तक्सिनख्रे थादौ कांगलुप के अनौब मरु मरांग हुनबगी थोरम हुन फेस्टिवल लिसिंग तारा निपान ngasi कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सन लैबा चम्फाई खुलदा मणिपुर के गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तुला न सरुक यादुना पांगथोखरे थमोइगी ओइबा नुसिनबगी लिपुन अमा खक्तदा
पुरक्पा ngamdabasu इचिल इनाउगी ओइबा नुसी चानाबा थाजनाबा अमदि शांति लैराबदि नोंगमा सोइदना नुसिनाबगी लिपुन पुरक्पा ngamgani हाइना गवर्नर न फोंदोखरे माई कल्चर माई आइडेंटिटी हाइबा थीमदा पांगथोखिबा थोरमदुदा एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखालियान सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किगेन अमसुंग अतै मसक नाइबा कयासु सरुक याखि गवर्नर न मखा ताना फोंदोखिबदा कांगलुप मसिंग यामना ताजरबसु अमदि लोल कया लैजरबसु कांगलुप मसेलगी कल्चर अमदि पुंसिगी महिंगदा मानबा अमदि पुन्ना लेमिनरकपा इचिन इनाउ ओइबगी नुसिनबगी मरीना मपानदगी लाकपा साफु कयाबु पुन्ना थेंगनामिनदुना अपुनबा मणिपुर अमा सेमदुना ngasi फावबा लेमिनरकलिबनी थमोइगी ओइबा नुसिनबगी मरी मिकुप अमदा पुरक्पा ngamloi अदुबु मिओइबा अमना अमदा कायगदबा थबक थादोकमिनबा अनौबा नुसि चानाबगी मरु पुन्ना हुनमिनदुना अमदि शांति पुरकमिनदुना इचिल इनाउगुमना लोइनरबदी नोंगमदी इमोशनल इंटीग्रेशन लाकपा ngamgani फेस्टिवल असे स्टेट की कल्चरल फेस्टिवल अमा ओइना लाउथोकनबा महाकी माइकैदगी होनगनी हाइखि Let this traditional festival spread the message of peaceful coexistence for a better Manipur. Let us take a vow that we will sow the seed of peace, the seed of development, that there should be understanding and brotherhood among all the peoples. And on this particular day, I pray for peace, progress, brotherhood and friendship. थोरमदुगी सरुक अमा ओइना थादौ पुरुकी तोंगान तोंगान बा नाट की ओइबा जगोई इसागी थोरमसु उठके सोशल वेलफेयर मिनिस्टर नेमसा किबगेना अखोइगी इपा इपु सिंग थंबिरम कल्चर अमदि हेरिटेज पु योखन मिनसी मसिना अखोइ मसेलगी मरकता नुसी चानाबगा लोइनाना कल्चरल इंटीग्रिटी सागतपदा अचौबा मतेंग ओइगनी हाइखे एग्रीकल्चर मिनिस्टर वी हंखालियाना अखोइना इमा लेबाकु नुसीसी इमा लेबाकु आइगी हौरकफम अमसुंग आइडेंटिटी पुनमकी हौरकफमनि हाइबा खंगबा ngamlabadi पुनमकु अमतनी हाइना खनबसु ngamgani हाइखे World Health Day की थोड़ा मणिपुर सु पांथोखरे स्टेट हेल्थ सोसाइटी नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुरना हेल्थ डिपार्टमेंट अमदि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मणिपुर का पुनः सिंधुना लंफेलदा लेबा IMA की होल्दा पांथोखिबा थोरमदुदा हेल्थ मिनिस्टर एल जयंत कुमार हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर के राजो जेएमएस की डायरेक्टर प्रोफेसर TS भीमो IMA मणिपुर की प्रेसिडेंट प्रोफेसर ब्रोगेन सुसरुक याखे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CIC PIC सिंगी लुनान बसंगदानमदा मकोक मथंग तारबा सिंग मना मथुम सिंग यंथोखी डिस्ट्रिक्ट की थौबाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CIC की वांगोइना मना फंखी मिनिस्टर एल जयंत कुमारना मियोइबगी तांगलबा पुंसी हिंगलिंगै मतमदा हक्चांग फना थमनबा अखोइ पुनमगना होनफम थोई गवर्नमेंट असिना अना लायंगी लमदा अहेनबा मिडियंग थमदुना थबक पाइखतले हेन फगदबा वाखलोन पिबिनिंगबा लैरबदी हाइबिदुना थबक त ओंथोकमिनसी हाइखी नबगिने हाइबगी पैसा लेबंग पैसा पुथोबंग हमदबदे कमान तोगे तब तलची चागा दमने खंगना कमान तोगे दा पैसा लेतबदगी एफर्ट तोगमदना मदगी प्रॉब्लम या मतना देयर मे बी सो मेनी प्रॉब्लम मत मदगी प्रॉब्लम सॉल्व तोनो होनबा अदगा मदगी दरकार ले कांगुस मत पिनो होनबा इजना that becomes the responsibility of the government अगर तोगम दरकी मत तोनो deliver तोनो होनबा it becomes the responsibility of the professional doctors. What I feel is amongst doctors also, amongst nurses also come out together. Medical professional in Makalgi, the Pan and the PMG, medical ethics hypomulay, and I was a kind of how you're getting Kalay. Lions Club of Nambol, Suras Gorkha, Manga Subajak Rifles, Samadi, CIC Nambol Napuna Sinduna World Health Day Gamari Lainana Lem the Lang Gitoramama, Nambol Kori Lekai Community Hola Pangtokre, Ke Maduda, Mui Kamrum, Layang Bagaloina, Hidak Langtak Sing Sulemna, Fangan K. District Health Society Kangpokpi Primary Health Center Cycle Nasu World Health Day Gitoram Kuki NP Complex Tapangtokre, Toromaduda, ADC Sadar Hills ki Vice Chairman Thangzaka Misau, ADC member Thangzulan Mate, Kuki NP Cycle gi Gamfazul ki President Saikomang Lufo, CMO Dr. Thangpa Sato Susaruk Yaki. Sagolman Kewada Imphal East District ki Hospital ama sanana ba urep uyung tamduna fencing forward tauraba maphambu lamgi sayet nabalai haiduna kyam gai mayai lekai da sanana ba nauna urep uyung tam khiba thawongbu khundra pam kedragi MLA TS location akan bamong da yaning da bafungtokre ngasi hospital sagani haina tauriba mafam da paumi kangbu amaga loinana mafam asida karigumba makhalgi lamgi sayet naba amata leite haina yengsin minakre MLA TS location na fongdo kibada lamgi se na balai haibasi concern minister amadi PDCC na pung nifunipan fawgi manung da se na balai ribada
लेरिबा अदु कदाइदनो हाइबदु मियामदा सेंदोकदबनी मफम असिदा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल साबा से ख्वाइदगी मफम साबनी हाइदुना मतम अदुगी कैबिनेट मिफमना अयाबा पिदुना उरेब उयुंग फाव तमख्रबनी कैबिनेट मिफम अदुदा हौजिक कंसर्न मिनिस्टर ओइरिबा मसा अमदी हौजिक लेंगाक असिबु लुचुंगलिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन मसासु यावखिबनी हॉस्पिटल सानानबा इंग्लिश सिंगनिगा 13 दगी हौदुना लंपी खिबा लंगी मपुसिंग नंगसी फाव कना अमता अयतपा लैखिदे महाकी इमुंग मनुंगी मिंगदा लैबा लम फाव कथोख्रबनी हौजिक लैरिबा लम असिसु हेल्थ डिपार्टमेंट की डायरेक्टर की मिंगदा लैरबा लम ngaktani हॉस्पिटल असिगी लमगी मतंगदा महाकी इमुंग मनुंगना अरानबा थबक तोरंबा लैरबदी महाक मसामकपु मियामना हातुना मफम असिदा फुंबियु कांग्रेसना पाइखलंबा थबक थौरम सिंगबु मुथतुना नौना तौगनी हाइरबदी कंगलादगी असम राइफल्स लौथोखिबा दुसु अमुक हंजिन हल्लु हाइना पेंदबा फोंदोखी within 40 hours or manungda harbase kanana thingapano karamba sangtana lakpuno haibadu singdok pira loina loina ngasi di pdcc ki mogi sangtan do aduna ngai da khabar da ka sa yaw do khoi family ha gamne adu um tale family director health director masamana su aina jang bakan da kanano si yelise mu no hayo sara khoi kanan tale de khona chi ma thagi do chi do asoi be sene na director राजोन हायर खरने डिपार्टमेंट से ने बले तेरा कोई कोंग्रेस से ने बले तेरा कई ग्राउंड में से ने बले ले ना मसी पीडीसीसी का और नबे मिनिस्टर कंसंग ना ngasi हार कना की थो देगिनो अदुम त दि सिंदोक पियो तुंगदा हॉस्पिटल होंदोखिबा अदुगी मतंग दा मियामगी ओइबा मिफम अमसु सगोलमांग खेवा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखरे ngasi मिफम अदुदा केडीसीसी की प्रेसिडेंट एस बीरेन हानगी एक्स एमएलए एल दाला दोलाई थाबी जिला परिषद की मेंबर एन सनातोंबा उयुमपो ग्राम पंचायत के प्रधान टीएस इनाउसा अमदी पुखाउ जीपी की प्रधान सीएस इनाउ न चिंगबना सरुक याखी ngasi gi मिफम अदुना तोंगान तोंगान बा वारेप मरिसु लौखी वारेप सिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असे सगोलमांग खेवादा साबा हगोलकपदा लमगी चेनबा नत्रगा लमपु सिंगी माइकैदिगी अयतपा अपनबा पीखिबा अमत लैते हेल्थ मिनिस्टर ना मफम असे लमगी चेनबा लैबननी हाइना खुंद्राकोम केंद्रदा नत्रगा हॉस्पिटल असे लमगी मतंगदा करिसु ओइदबा थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन अमगी वाहन थोक यावदबदा युमफम ओइदुना हॉस्पिटल असे क्यामगैदा उरेप उयुंग तंबा यानिंगदे केंद्र असिगी मियामबु हंथना येंगबा थवोंगनी अमदी लौतुनबा अमनी हाइना लौबगा लोइनना असिगुंबा मणिपुर लेंगा की थौसिल असिबु ख्वाइदगी अवांग थाकता कंडेम तवी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मतंगदा लमगी सयत नबल लई हाइना हेल्थ मिनिस्टर न फोंदोखिबा दु करंबा लम मपुना कनाना अयतपा अपनबा पी हाइबसे मिनिस्टर न लागलिबा तांग मपन फावगी मनुंगदा मियाम खंगना सेंदोकदबनी ngasi karigumba phibam amatada खुंद्राकम केंद्रदगी हॉस्पिटल फुक्तुना पुबा यारोय करिगुंबा मणिपुर लेंगांग न मफम असे था असिगी तांग मपन फावगी मनुंगदा हंदोक्ट्रबदी अकनबा खोंजंग चंगसिलगनी लमगी से नब लई हाइदुना ngaihak leitana फोंदोक्तुना हॉस्पिटल असी होंखिनबा लौतुनबगी अचौबा थौदांग लौखिबा पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन असिगी तंगदु लैतादबा फिबम असिगी दायित्व पुनमक पुगदबनी लोइनाना सरकार की खोंफम असे हंदोक्ट्रबदी लागलिबा तांग 10 गी अयुक पुंग 5 दगी स्कूल कॉलेज मई इसिंग अमदी अना अयका मरी लैनाबा नतना सरकार की लोइसंग पुनमक अथिंगबा थंबा अमदी मसिदा सरकार न ताबिद्रबदी हाई कोर्ट पीआईएल अमसु फाइल तौबा हाइना मियामना वारेप लौख्रे इम्फाल ईस्ट के सगोलमान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सानानाबा उरेप उयुंग तमखिबा सही 3-9 सुख्रबा मतुंगदा ngarang इखंग खंगौदना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असी कैराव केंद्र की मनुंग सन लैबा क्यामगैदा सानानाबा उरेप उयुंग तमखिबा स्ति खुंद्राकम केंद्र माइकई की मियामना अकनबा मोंगदा कंडेम तवी हाइना पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी युमनांग खुनौ की जनरल सेक्रेटरी थौदाम हेमजितना फोंदोखरे वाफम असी मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोखिबा पांगुइसिंगा उनबा अमदा फोंदोखिबनी महांगना मखा तारादुना माइकई असोंगी मियामना हॉस्पिटल असी सानाना बखौरांगना ngainaringay जेरक्ता अतोपा मफम अमदा होंदोखिबा असी करी मरम लैबननो हाइबा मियामदा लेंगाक असिना मयेक सेंगना खांगहल्लु हाइबगा लोइनना खोइसाउनरबा मियामना चंगसिलपा खोंजंग खुदिंगदा पीडीसीसी ना सरुक यागनी हाइना फोंदोखि ओइसिनी क्यामगैदा गवर्नमेंट सिना नौदगा सिना जत्रा होदुना साबा हौरनी हाइबा वाफमसी ताबदा कोई पीडीसीसी ना थमो सुना नुवाइते हाइबसी होंबिगनो अतुमतदा साबा हौबियु लोइनना करिगुमो होंखिबा तारगदी मधुगी चपचाबा रिपोर्ट मधुगी चपचाबा व्हाइट पेपर मा प्रजा मियामदा अखोइ पुनमक्ता अतुमतदा सरकार सिना लेगा सिना खंगनबियु हेना चौबा मुपला त्रिगै सरकार सिना होमनबिदना अतुमतदा साबा हौबिनबा पीडीसीसी की साइटगी अनौ लेगा सिदा थमजरी लेंगाक असिना लुपा करोड़ 30 हेना
सासिनब चेकना काइथोखरे हाइबसी युमफम यावदब वाफमनि हाइना वर्क्स मिनिस्टर टेस बिस्वाजना पौमिसिंग फोंदोखरे ngasi secretariat leiba mahaki office chamber da पौमिसिंग उनबा दुदा महांगना मखाताना फोंदोखिबदा सेल काइथोखिबा स्कैंडल नि इंक्वायरी कमिटी अमा सेमगदबनी अमदी हाउस की कमिटी अमा सेमहनिंगबगी अपांबा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ना फोंदोखिबा वाफम सिंग असिगी मतंग दा फोंदोकलदुना स्कैंडल नि हाइना मराल सीबस स्कैंडल नते मरमदे गवर्नमेंट असिना प्रोएक्टिव ओइना चीफ मिनिस्टर गी मीटिंग मखादा थबक तौबदगी सेल काइथोकपगा मरी लेनना चिंगनाबा लेबदगी हौखिबा तांग मापंदा एंगेजमेंट तौबसिंग लोइना थिंजिनख्रबनी क्रिमिनल पार्टी नत्रगा मसागे लनागी कानाबा थीबा अमदी गवर्नमेंट असिबु मिंगसथियन नबा तौबा मियोय खरबु लेंगाक असिना FIR चलगा फादुन इन्वेस्टिगेशन सथदुना लैरिबनी मसे स्कैंडल नि हाइबा लानगनी ख्वाइदगी चाउबा स्कैंडल नि हाइदुना मराल सिरिबा सिगी मतंग द फोंदोकलदुना लुपा करोड़ कुंट्रा लेंगाक असिना लाना काइथोखरे हाइबसी अरान बुआफमनी डिवीजन मरी सदर हिल्स उखरुल इम्फाल ईस्ट अमदी NH2 दा लुपा करोड़ 8 लोंग खक्तगी पैसा काइथोकलंबनी मदुसु गवर्नमेंट कंट्रैक्टर सिंगी बैंक अकाउंट तगी काइथोकपा यादना सिस तौदुना थमजिल्ले इंक्वायरी सथबगी थबक सुदरकार लेते सेल लाना काइथोकना बहोनरंबा मियोय सिंग फादुना आइन की ओइबा थबक लोखनब होनरी हाउस की कमिटी अमा सेमहनिंगबगी अपांबा फोंदोकपा मतम चादे हाउस फमलिंगाइदा हाउस की कमिटी सेमबगी थबक तौगदबनी हौजिकती हाउस फमबगी मतम सुनते कंगदना पंगांगांगबा तहनिंगदि हाइखे चक्की मियोय अमददा लोइमक चेक इसेलग लेरमे हाबसे मसी प्रजाने हेन खंबिरो हाबसे युमफम यावदब कराइदगी इंफॉर्मेशन नो अदुर खंगफातना गांगबिरनु खंगफातना गांगबसे यामना डेंजर ओय अदुना पॉलिटिकल की ओइबो वाफम खरना खंगजदब मियोय सिंगदा हेन उल्टा पल्टा चलनबगी थबक तौरप खुदिमक प्रजा मियामना मिसिंगना सिंबिरो अखोगी इनिशिएटिव लेरगा तौजरिबा लौरगा तौजरिबा पोस्टना एलिगेशन तौने हाबसे मसीगी कल्चर से तोजी प्रजा मियामदा कंफ्यूजन चलनलगुमजी असेंग असेंग पोतो अदुम क्लैरिटी लाई फर्स्ट ट्रैक कोर्ट मसिंग हेंगत हंदुना नुपीदा सथबा क्राइम थिंगदबनी हाइना मणिपुरी स्टूडेंट्स फेडरेशन MSF ना थादरक पसेरोल अमना खंगलगली अथुबा मतमदा फर्स्ट ट्रैक कोर्ट मसिंग हेंगत हंगदबनी हाइना दाबी तौरी पावी मरखना अटेन ब्रेक मतंग लग्जरी हक्चांगी लेबर सोलकपदगी पुजुसिंग अक्तबा हक्चांग चोक्थरबा तुंबा चाबा यारक्तबा खोंग हमा नुमारक्तबा सिंगिदमक अमत्त नायरबा उपायदि जॉलिब सायरप अमसु जॉलिब कैप्सूल बु चंगने सिनबियो लोई लेबदे गाड़ी अहन मगे तोंग ngam हुरा लगे तोने खालिबा नमाय दु काइद्रो सेंबुन पुथोगा लेबदि ngam सेंबुन पुथोकना लेब ngam दरसु इम्फाल फाइनांस चलो आइजु अहन बले ngam दना इम्फाल फाइनांस तगे लोन ओने लौरि इम्फाल फाइनांस न नोंगुदि मनुंग गाड़ी लोन लौबु याबनि तोंग चाबा पिजरी अदोम ना पाम मखल गाड़ी कुरिमा लौबि बेयाबनि Unique Education, the first CBSE and ICSE coaching center at Infal. Admission open for 5 months foundation for CBSE 9 and 10, 5 months foundation for CBSE 12 science, 3 months advanced vacation course for CBSE 11 science. Class on 2nd April 2018. Girl hostel in the same block. For detailed contact, Unique Education, Segarat Konzing Hazari Lekai, opposite Shanghai Express. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phone kuding chamane yo suma ngaro pista salabni na. Adu suma takta superlink footing ge offer me amun piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar andre. Wangkai Nintim Pugrimapa Laiba, Career Nursery Center da Lagni April ki tang tara trukagi class 9 amasung 10 CBSE ki Science and Maths amadi class 11 amasung 12 ki CBSE and COSEM ki Physics, Chemistry, Maths and Biology ki Foundation course hausergani. Class ki timing 5 PM to 8 PM. Contact 940-2241-800 or 977-44-25921. Lengsin Biraksi, Cherauba Mari Lenana, Directorate of Handlooms and Textile, Government of Manipur Sinzaba, Cherauba, National Handloom Expo, Lisingini Taraganipan, Irainamid, March Kitang Kuntradigi, Nilakuti de Leba, Urban Hatta, Hokdoksare, April Gitarahum de Fava, Chatazagaba Yongi Mela Asi, Miam Nami and Tabidan Nabakanganjari, Paujenjariba, Directorate of Handloom Textile, Government of Manipur. Amukana Taramnokchari Makataba Pau. Lamdam asigi senior oiraba IAS officer singi maraktagi Manipur ki chief secretary oihallu haiba dabida atsum desam amasung ems ki mairoi singa singrong embassy church manakta wakan hum sathakre issue asigi matang da prime minister Narendra Modi, Manipur ki governor Dr. Nasma Heptullah, chief minister N Biren, Hills Areas Committee chairman
Minister MLA Singda Memorandum Bishinkre, Wakat Kongjang Aduda Saruk Yakiba Mahiroi Luchingba Singna, Lamdamasigi Senior Oiraba IAS Officer Kaya Laina, Mitobna Chief Secretary Ohenba Haibasi Lamdam Asigi IAS Officer Singbu Ikaiba Pibani, Government Atubu Matanda, Lamdam Asigi Mioina Chief Secretary Ohengadabani Hairi. Organization में आमना मणिपुर मियाम ना तालेब डिमांड सिंह से हाइनिंग का हाजिस नु लाउनिंग का लाउगे सुनो तादा वो कोई ताबी द्रग लोरे हाइब की मोंगा ममांग तक लाइबा कोई फेना सीनियर वे इंडिजिनस आईएएस ऑफिसर मियाम कांथोगा मागी मखादा लाइबा अदुगुंबा मपान नंगी मिटोप आईएएस ऑफिसर मा मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी होना परमानेंट एग्जीक्यूटिव की होना ख्वादिगी हेड ओरिबा चीफ सेक्रेटरी से मिटो में खंजलक पसे मसी अखोई लेरिबा तोंगान तोंगान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंह देसाम अनसम केएसओ एम्स न सिंह सिंह सना अखोइना अकन मोंग द कंडेम द सीनियर आईएएस ऑफिसर सिंह नेटिव आईएएस आईपीएस ऑफिसर सिंह मिटो मचागी ममांग द ह्यूमिलेट तोंगन बिगनो इकाइबा पिबिगनो अखोई ऑफिसर सिंह सेंग न थबक तौजबा ऑफिसर सिंह याम ले ममांग नसु अखोई चीफ सेक्रेटरी मणिपुर मचानो ओइ खरबदि हौजिक के दबई ओइबंग मोय दौरिबा अमतंग ओइ हल्लगा अमतंग यिंबियु अखोई की लेबाक मचा सिंगी ऑफिसर सिंगना पांग दे अखोई मयाम पांग गमनबा होनर लोइरे गवर्नमेंट नसु होनबियु Ngarang nongyai matung pung tara nithoi khara helakpa aduaida miyamna more market hairaga khangnaba pauna bazar masinda leiba pauna international market masinda thamba police packet ki sang khanghaudana mai chaklakpadagi police ki SLR nongmai ani maina tumna sakre thodok asigi paw hek phangbaga fire service ki kangbu amana laktuna mai kanmagi thabak sathakre ISTV news na phangba paw gi matungina kang hidak tagi horakpani haina hairi thodok aduda asok apandi yahodre hairi Manipur State Legal Services Authority, Manipur, Imphal West Police, Imphal East Traffic Control Police Wing, Amadi Transport Department na punna khusam naduna gari masa amadi gari achawa thawriba sing niyom sumna se sang sudana gari thawba helmet uptabana chingba kaya ngasi mobile traffic lok adalat pangthoktuna Imphal East amasung West ki mafam kyada fine thihankhre punna traffic offense case satret mari fudran nipan Loshinduna lupa lakh ama listing kuntrat taret henbagi senpham fine oina lokhatkre traffic awareness program gi saruk amu oina nokfade playsu ISBT amasung tera da utke Imphal West ki manung sanba tidim road national highway number kuntrat taret ki tera bazar ya school amadi iroi sembana chingba mafam singda lok adalat pangthokhe Imphal East ki Lamlong Bazar da su mobile traffic lok adalat pangthokhi adalat aduda gari gi chechang sudaba mong sumna gari thaudaba sing yengsenki mong sumna gari thauba singda khudol tamki Moirang Kendra gi manung da seliba turel torba namadi turel gi mathakta sajiliba yum amadi dukan sing mapu singna masa masa na khangna lokthok naba Moirang Kendra gi MLA P Sarat Chandra appeal tawrakli ngasi Kendra sigi manung da seliba turel singi khongnung tengthokpa gi thabak sathariba mafam singda su MLA na satuna yengsinkhre khongsat aduda Moirang Municipal Council gi chairperson M Romi Bala yauna atai councillor kya su saruk yakhi handak sai nungsu tha lak tringaida mangjauna na turel khongnung tengthoktuna ising ichau gi awaba mayok nadana ba paikhatliba thabak asida miyam na sumateng pangbiu haina MLA na phongdokhi miyam gi niyom gi wang madayum amadi dukan sajalamba sing lokthok haikhi MLA ki khongsat aduna ibudo Moirang Thangjing gi semka sagaliba singgi phibam yengsinki ibudo Thangjing asi Moirang Kendra gi khakta natte malem pumbagini ibudo harau bagi mawung matawasi nat amadi culture lomda hena changshin bagi apam su phongdokhi MLA gi maikai digi hauzik semka sagaliba ibudo Moirang Thangjing gi laisang gi dama lupa lesing kun committee gi mioi singda khusinaki Veterinary and Animal Husbandry gi makhada Khumbongda laiba Veterinary Field Assistant Center gi mahiro yankai manga amasung department ki Veterinary Officer ahum amadi official ani yauna mioi humpuna sabat team amana Guwahati amasung Silongda field visit ki damangarang Imphal thadokre team madu Sanjen Thongda laiba State Veterinary Office tagi Veterinary Director Dr. H. Jawwana lamthaki Nasau Gram Panchayat ke village number ni funithoi posang bamgi manung sanna leiba upokpi khuno haiba khulasida leiriba khunja singna pairiba pata jawabandi asi computerized pata ohenna bu khona rubada mari leinaba singna yaraktre hairi thawong adu bu khunja singna yaningda bu phongtoktuna wakan mifam sathakre upokpi khuno primary school mamangda sathaki bu wakan mifam aduda saruk yakhiba tongbram prajamohan kawbami oyamna phongdorakpada chahini furom suraba khulasi chahi kungi mamangda mari leinaba department na khul ama tabagi ayaba piduna hojik yumthong humhudra ni thoina masa masa gi pata paiduna lejarabani pata sing asi computerized pata onthok pinaba district asi gi mari leinaba singda chatlubada yarakta bani hairi athuba matamda computerized
pata onthoktrabadi makha taba khongjang kaya changsilagani haiki computer pata ohenbiu matang usina pata ohenbiu hai bisi loina karigumba sarkar na masi karigumba kogi kano sibu Indian citizen moina tokum toku to biatragadi makha taba ekoi khungi miyam si pulle harga koi kano singsi pulle harga makha taba khongjang changsinjagani Manipuri Singna Prithibigi Sanabagi Lamda Nomadi Soidana Mangzil Tharagani Haina Hanagi MLA RK Anana Fungdokre Wafam Singasi Kumaris Woodstock School Mongsangai Nasinduna Ultimate Challenge 6 Everest 3 Passes ki Oiba Nepal da chatkadaba trekking expedition ama lamthabagi thoromda Fungdokibani School asigi Principal S Surendranath Chief the mission oina chatkadaba trekking expedition asida school asigi Maheroi Tarani thoina saruk yari lamthaba aduga mari leinana MLA RK Anana makhatana Fungdokibada Sanabana lamdam asibu drug free oiba lamdam ama oihenba ngamgani Manipuri singda yauriba spirit of challenging namaram oiduna ngasidi prithibigi mafam kayada pangthokpa sana khonabagi thoramda makok thongduna lakli mama mapa oiba singna macha oiba singbu larik laisu tamada thawai yaubibagum sana khonabagi lamdasu nongmagi pung amani kaithokpiduna macha singbu sanabagi pungning thogot biba darkar oi adventure sports asi Manipuri singida maktadi khwaidagi chunaba makhalgi sports makhal amani nationalism gi character amaga loinana Manipuri singna khang bakanba amaga loinana ngasidi prithibigi oina sana khotnabagi lamda makok thongduna lakli nongmadi prithibigi oina sana khotnabagi lamda Manipuri singna mangjil tharagani haibagi thajaba phungdokhi Khwaramban kaithel da kaithel phamna naba card sana naba senpham khonggatpa leite haina Women and Youth Development Trust ki Managing Director Oina Milan na Baumi Singa Unaba Amada Fungdokre Manipur Press Club ta Pangthokiba Paugi Mifam Amada Trust Asigi Makhada Laiba Khwai Trustee Women Banner Welfare Union Khwairamban Kaithel Trustee Women Banner Vendor Welfare Union Amadi Khwai Nagamapal Trustee Women and Youth Vendors Welfare Union ki thaupuba singsu saruk yakhi Oina Milan na Ima Kaithel ahum asida anauba Kaithel famna na bakart sanana bagi paisa khonggat khre haiba si aranbani Trust asina miyam nagi lana sem khonggat pa leite haiki Koi secretary president na masida masem to paisa khai giba leite madu kai gumba proof piba ngamna khai na khoi na si paisa ji khai le haina puthok piradi madu tawbiningba lobiningba akoi da kanu lobiu action lobiu kai su kai de aduga kari gumba perman su piba ngamuroi dabda sin kangjai targa akoi bu tasti mayam bu awa bhamda tanana ba sinbi badi tawbiganu Haukiba April gi tang anida class KG tamlibi piklibi nupi macha amada sexual assault torubagi maralda police custody de leirakhiba lamboi khongnang khong mamang lekai degi Irom Rakesh chahi kunmanga ngasi Cherap court leiba special court Pokso Imphal West na numit 15 judicial remand pikre Rakesh Haukiba April gi tang ahumda police na faraba matung numit marini police remand lauraba matungda ngasi amuk judicial remand pibi naba court ta puthorokhibani makha tana April Anida Kunmathoi Kota Puthorokna Bakhanganki Nungsiba Haiba Posagasi Leiragadi Kamlup Kayana Hingliba Lamdamasi Kanagumba Amatana Thuwaiba Ngamloi Haina CAFNPD Minister Karam Shyamna Haikre Wafamasi Palelda Leiba Leiching Maipo Village da Public Sanitary ama inauguration tawagi thoramda Minister na Fungdokhibani Village asigi Church Secretary T Kobin Village Secretary KS Leirung Yauna Saruk Yakiba thoram aduda Minister na makhatana Manipur asi chahi lising kaya leiraklaba lai hangtaktagi ningthau palingaidagi amaga charau maurongna duna nusi chanana dharma khaidana lai adubu matam kharagi tungdadi ahong bakharadagi khaibung tanarakhi masigi mathakta amaga pau phaunadana laibaki luchingba kyana matamaduda kanglup amagi interest sokpa wa kaya ngangba adumakti lisingani ga 13 tagi madu kokre haikhe Karam Shyamna makataraduna Manipur asi phibamna karigumba amadagi cheng chaningai lerekloi hainingai leitabana tangai fadana leiriba lofam sing asi kandaba yadre aduna law uba yadaba mafamda yum sarabasu law uba yaba singdi karigumba makhal amatagi construction tawdana ba concern authorities singda akanba wafam thamkhre tawbatabu concern authorities singna thausadrabadi action loridabagi maram leite responsibility fix tawbagi tanza lakani haiki ana akoi nungsi chanana leimina si haiba taragati akoi maselgi marakta wau phongnaba akoi maselgi marakta amaga saru morungnaba aduga akoi masel marakta akoi sanabi ngakna satliba ngasi mak akoi ise sam mayamsina adi naki physical set na lerambasi agi pungninga dia suki mati adi benja
Measles amasung rubella gi hidak kapana angang singda infertility thawali haiba aran bawafam ama handak Facebook amadi social networking site singda Muslim community gi marakta sandorak pasti miyamna thaza biganu haina Manipur State Minority Commission gi chairperson amadi senior consultant surgeon Dr. Syed Burhanuddin nangasi hata dalaiba Inayak Hussein building the pangthokpa measles amasung rubella vaccination campaign da phongdokre mahakna makha taraduna vaccine asi World Health Organization amadi leiba kaya gi Dr. Singh amadi scientist singna matam sana research tawraba matungda miyoi bajati gi yaifanaba puthorokpa hidak ni Muslim ichin itau singna aran bada thaza biginu haiki Amaromda dharma gi maikai da yengba matamda su measles amasung rubella na Muslim singi dharma da akaiba piba leite masigi kanaba lahausi haina Zamitul Ulama Manipur amadi Iman Zama Masjid Babu Paragi President Maulana Sahid Ahmad Nasu Phongdorakli MLA Nasir na Laifam Sifai Miyamna Nagaram Haina Khangnariba Mafam Masida Khundariba Ichil Inaw Singda Tabada Nungairwidaba Wahai Wata Sizanakiba Leite Haina Singdorakli Babu Parada Leiba Mahaki Quarter da Pangthokiba Paugi Mifam Amada Mahangna Makhatana Hairiba Mafam Masida Muslim Miyoi Amana Tribal gi Lam Mapu Oiramba Amadagi Laiduna Yum Sanana Bohonarakpada Manakta Kundariba Tribal Ichin Inaw Singna Tatana Apanba Pirakpa Yauna Pamdaba Thuduk Thorokpa Yaba Laibadagi Mafamadu da Mahak Amadi Mahaki Security Escort Kaloinana Yangshinba Chalubani Mafamadu da Chalubada Tribal Ichin Inaw Singna Tribal na Kundariba Mafam asida Muslim amadi atopa phurup amata yum sajilakpa yaroi amadi makhoigi ayaba hana lawgadabani haina thamnarakpadagi matam aduda awai akhum khara tawnabadi laikhi awai akhum tawnaba aduda MLA Mahangna Tribal Ichin Inaw Singi customary logi wafam khara haina kibadi laikhi adubu matam aduda customary logi maramda wanganglam labadi madugi damakta ngakpiu haina thamlakhi Mahangna mafam aduda tabada nungaitaba wafam phongdoklamki haibagi chapchaba khudam puthokpa ngamlabadi MLA mafam dagi resign tawge haiki amaromda social media da phongdorakliba wafam mahakpu lana uhanna bokhonabani jati shuna khundaminari balamdam asida kanglupki irang sagalakpa yaba thawong tawbiganu haiki Tribal oibi miti oibi pangan oibi koi family amakhakhtani yum saba yadabasigi matangda ekoi punna faminaraga loisinasi haiba wahiduni thamambase adubu karigumba khudong chaba khara launanabu hotnabada aduga mafamduda miyoi kharagi apamba khara pangthoknanabu hotnabada MLA amada ijat chokpa yaba wahi meyam ama senaraga Manipurda mai chakpa yaba prolog tawba yaba miyoi bagi community ama sokpa yaba adugumba aranba propaganda mayam sidi Manipur Praja Punamakse ekoi amakhaktane na khallaga adugumba tunti tawdaba faya makoina season hairiba wahi se senaramagade adugumba wahi watagi proof amakhak puthokpa ngamadi ai MLA dagi fogo resign tawjage Ngasigi Nagaram gi bhap tana hodaba thodok aduna hena pak chauthokringaida Imphal East West Police Amuko loinana Laifam Sifai 11 Nagaram da punna khundaminaraba kanglup ani gi mute sing yauna punna wari sanaduna yasinaba purakhi haiki tungkoina nungsijana leiminana bohonabada government sumidyeng sangbaga loinana kanglupi irang thorakpa yaba thodok sing makha tana thoktana bahona minasi haiki BJP Thawal District na District Asigi Mandal Taruk ta Satharak Pabut Level Workers Singi Training Program Thawal District ki oinangasi Yairipok Bisnu Naha Pukri Achauba Mapan da Leiba Nongpok Ningthau Panthoi Bigi Lampak ta Pangthokna Loisinkhre BJP Wangkhem Mandal na Sinduna Pangthokpa Training Program Loisin Bigi Thoromda BJP Mahila Morcha gi Vice President A Sarda Devi Hanagi Minister Dr. Nimai Chan Luang yauna BJP gi Thaupuba Kayana Saruk Yakhi A Sarda Devi na haikibada BJP si atai dol singa yamna khenai party gi luchingba singna mikhal mamangda praja singi damakta paikhatkani haikiba thabak singa du paikhatnaba party gi miyoi sing punsinanaba worker singi training program asi pangthoktuna lakhibani haiki haukiba April amagi ayukta singjamai okram lekai de leiba LJ Educare gi hostel de leiba mahiroi huining sungbam thongamba hostel gi stair dagi onthaduna leikidabani haiba adugi matangda mishi asibu chingnaningai oi maramaduna boarding gi founder amadi Warden Atuba Matamda Faduna Ain gi oiba thabak lokhat piu haina ningom thom sairom leirak Lilando Lampaki apunba mara paibi sinangasi kakwa Lilando Lampakta wakan mifam sathakre wakan mifam aduda saruk yakhibi leikidraba thongambagi mani na phongdorakpada thongamba stair dagi onthaduna leikidabani haibasi maram sade mishi asigi matangda JSC na sangsileba khongjang khudingmakta lamdam asigi miyamna sumateng pangani ngasi fawba thongambaga laminaramba mahiroi singi mama mapa sing amadi boarding gi founder amadi warden na e paw amata hangladaba asina hena chingna hali sarkar na thuba matamda mishi asigi matangda chenaba miyoi sing fabiduna ain gi oiba thabak sing lokhat piu haiki angang dana siriba misi do mathi mayung chelaga
yang wana si adho khayam penjade ya do moina namdana hatpagi kanoni aduna asigi je sina kanoda chief minister da me mandam bisan ge bokoi paje si moina hek una hande aduna mase asum baji hek kano tawi bauti akoi khongjang je hangiroi Amaromda Naurem Thong amasung kwa kaithel gi mera paibi amadi lekai gi miyamna Naurem Thong khulem lekai da su wakan mifam sathagre wakan mifam adu da saruk yakhibi nupi singhi apunba yaifaluki chairman thongnawjam sana hanbina misi asigi achum balangla langjin puthokpiu amadi maralaiba singchairak bibiu sabsaba langla langjin puthoktriba fawba lepa leitana khongjang jangshin khigani haikhi moi mi mangani subada akoi masi koi report pini aseng pini haidana akoi si tawbani langla langchin ji khangdi gaidi akoi dana se makha thana chathagi ni haidana akoi ngasi makha thana chathari Dr. N. Pramodini na iba safu kalaba ichel lairiki nainaba thoram ama MMS Genius Academy Kakching da pangthokre thoram aduda retired principal P Kunjo lairik fongba marup Kakching gi president P Nimai Writers Association gi Kakching gi president N Ibotombi susaruk yakhi Assam Legislative Assembly gi Marifu Mathoi Suba Foundation de thoram Assembly Library Building Dispur gi GV Wawan Conference Hall da pangthokre thoram aduda Manipur gi Speaker Yumnang Khemchan susaruk yakhi Air Asia gi Imphal Delhi flight ngasidagi haukre handak Imphal da pangthokiba North East Development Summit ta state government ka airline company asiga yanaba cherol ama taunakhiba adugi matungina numit khudingi flight asi lekhibani ngasi flight hokdokpagi thoram aduda Airport Authority of India gi APDS ke Panigrahi CISF ki Deputy Commandant KK Wangkhem susaruk yakhi All Manipur Muslim Welfare Association Sinduna Minuthong Hatada Maitai Pangal Singhi Maraktagi Young Scientist Award Lisingani Tara Nipan Fangkraba Nilufar Zitkundo Championship ta Gold Medal Fanglakraba Taz Banu Yangkai Nipan Suba Senior Mr. India Fanglakraba Awas Khan Amadi Atai Mithoi Mihelaklaba Singda Khudol Tamduna Taram Okre Thoromaduda Retired IAS MA Satar Additional Director Oiramba MA Janab Khan Amasung Retired IAS AR Khan Susaruk Yakhi Kuntra Nipan Suba World TV Day Thoram Nambol Sabal Lekai Community Hall da Pangthokre District TV Center Bisnupur na Sinduna Pangthokhiba Thoromaduda Manipur Pollution Control Board ki Chairman L Radha Kishore CMO Bisnupur Dr. S Baby Chan State TV Officer Y Gopal Krishna Susaruk Yakhi L Radha Kishore na TV Laina Nare Haibagi Chingnaba Leirabadi Manak Nakpa Hospital natraga District TV Center da Chatuna Sek Tawbiu Loinana Laina Asi Malemgi Laimaidagi Muthat Minasi Haiki Thasigi Tang Anidagi Satharakiba Nambol S Kula Women's College ki College Week Solution Kray Thoromaduda MLAN Loken BJP Manipur Pradesh ki Wangang Loy S Tiken College Asigi Principal Dr. N Joy Kumar Susaruk Yakhi College Asigi Oina Makok Thonglaklaba Mahiyoi Singamadi Sana Khonaba Gilamda Athoy Hen Taraba Singda Manamathum Sing Pikhi MLAN Lokena Oja Singna Mahiroi Singbu Pungning Changna Mahitambiduna Mahiroi Singbu Sembiu Haiki Ivamgi Thawbal District Coordinator Oiribi Salima Memsagi Yumdangasi Ayu Commando Kangbu Ama Laklaga Aki Akhang Pibaga Loinana Yungi Potchai Kayamarum Amang Ata Thogalamle Hairi Thodok Asi Ngase Yupung Mangarom Taba Dwai Da Thokibani Hiramasigi Matangda DGP da FIR ama lokhatuna police commando singasigi mathakta matik saba action lokhatna bataksin khre Hata Minuthong da laiba Public Hospital and Research Institute linkhat khibagi Tarataret Suba Foundation dega mari lainana blood donation camp ama pangthokre camp adu da hospital astig staff sing yauna miyo kyana EPK Manipur Sarkar ki Labor Department na Sinduna Thamari Chupna Pangthokadaba Fi Tuba Tambibagi Training Program amang asidagi Wangoi Kendrigi Manung Sana Laiba Yumnam Huidrom Thiam Lesangkhong Awang Lekai Community Hall da Haukre Mioi Chamarom da Lemna Tailoring Medicine Piduna Pangthokadaba Training Program Hautopagi Thorom Aduda Wangoi Kendrigi MLA Olukhoi Manipur Building and Under Construction Workers Welfare Board ki Chairperson S Preciojit Sharma Bhargo Enterprises ki Project Director ke Mangi amadi atai masak naiba kya susaruk yakhi Preciojit na phongdo khibada khungangi lamsingda skill development hengat handuna senthok lambi lehenabagi pandamda program ase pangthokpani haikhi MLA Olukhoina Manipur Sarkar gi
Chingda chatlo haiba mai pak na thabak oina paikhalaba matung khungang chatlo haiba khungangi phibam phagat hanabagi damak thabak paikhalaka doriba sigi saruk ama oina training program asti pangthokpani haiki. Synergy Engineering and Environmental na puthokpa anauba sak thongnaba maifuna maikhu Chelhendabata natana haksang dasu khudung thiningai ohendre haina KM Blooming Higher Secondary School gi chairman KH Menjor mangang na phongdokre wafam singa si school asida clean and sustainable energy ga mari lainana pangthokpa thoram amada phongdokhibani mahangna makha taraduna maifu asisizunabada matam amasung ising changdabana maram oiraga uwa paktaknana yanthatpadagi kanbang ngamlagani haiki maifu asi haukiba chahi lisingani ga tarat ki August thada puthokraba matungda ahanba trial gi oina chahi adugi November thada amakhak leiduna season naba haurakhi school asigi boarding da leiriba mahiroi amasung staff sing yauna mioi lising amaga chamnga rongi chana naba thorang tawbada pung ahum lom hena matam changlamba du haujikti maifu tare season nabadagi pung amadagi hena matam logdabata natana maikhu su cendre loina na haksang da su khudong thiningai oidre haiki mahangna makha taraduna maifu asi kanabana kanabasing natraga su akangba napi singbi natraga unawana na adumak mahut sinba yai masina paiduna laigataba amot akai kya lehande haiki America da best tawba company amaga collaborate tawduna Maharashtra da sariba maifu se thuba matamda North East da su sanana bohona si haiki Laifrakpam Asok Kumar na iba maitegi umang laising haiba lairik amangasi Kwakathal Thoksom Lekai de Leiba KP Studio da Phongkre Lairik Asigi Publisher na Posangbam Jadu Manini Lairik Phongbugi Thoromadu da Retired IAS S Chabungbam Ibohal Amadi Retired IPS P Sonamani Dr. Posangbam Nisikanta Manipur Legislative Assembly Retired Secretary Thangjam Megarasna Maru Oiba Mithunglen Singh Oiki Thoromadu da Wangang Ludana Retired IS Chabungbam Ibohal na maitegi ipa ipu singi haurakpham amadi chana lonchat nainabada lairik asina yamna chauna mateng oiragani haiki Kongpal Kongkham makha lekai nupi lupna lekai lampakta kendra asida paikhatpa chawkhat thorang kayada atopa kendra na khut thingjin biganu haina wakat mifam sathakre lupki mihut binodinina lekai asida paikhatpa chawkhat thorang kaya kendra pundaba atopa lekai na ayat apan piriba sitawhaningdi haiki Khorai Kendra ki sakhot thorang tawrakpada atopa ke sina miyang amta changbirakanu masi akhoi kairgumba miyang changbirakpa taragadi masi mawai mayok ta khoi laigani haibase media gi thongda haijini Ministry of Culture ki makhada aribam Lakshmi Rani na puthokpa India ki classical music ta base tawba music ensemble ama Bal Mukunda Dev Music College ta puthokre thoromaduda JN Dance Academy ki director L Upendra Sharma Saknai raba critic Buddha Chingtham su saruk yakhe aribam Lakshmi Rani na project director oina puthokpa Madhubati miyam da khudol tamkhi Rotary Club of Polo City Imphal ngasi Chadong Village chatuna awa ana taraba mafamandugi khunja singidama khulgi ningthauda cheng bag kuntramari thum bag ani tilhau bag ani liter kungi ising jar manga yauna sana thakna polam kaya khusina khre khongsat adu Rotary Club of Polo City Imphal gi President Birla Haubizam amadi Secretary Anil Jain na luchingduna member kya susaruk yakhi khunja singi maikai digi phongdorakpada hauzik fawada mafam aduda mioi kya na nong makangdana yengba laknarabasu ana awa ana taraba mioi singidi lakliba miyam amadi sarkar gi maikai digi mateng amata phangde haiki club ki mioi singna tengbang bagi polam sing piram bagi damak nungaiba phongdorakhi Measles amadi rubella hida kapthokpagi thorom ngasi wangu da leiba Pathfinder School da pangthokre Kumbi Primary Health Center gi staff sing amadi wangu Laifam Community Health Center gi staff amadi Anganwadi worker yauna asa singna mateng pangki punna maheroi chahum hena hida kapthokre Amarom da Taramathoi Suba Assam Rifles na Indo Myanmar Friendship Gate number 2 da angang singna measles amadi rubella hida kapthokre thoromadu da Taramathoi Suba Assam Rifles ki Dr. Kayana Sarp yakhi Tamelong District ki Tamai Sub Division ki Manung Sanba Dikuram Khulgi Chairman Khanbada Khulgi Wang Magi Mioi Singna Khut Thingjin Birakanu Haina Khulgi Hanagi Chairman P Huliyang na Tamai Kethel da Pangthokpa Pangwi Singga Unabada Phongdokre Mahangna Makhata na Haikibada Imung Chamaga Taruk Leiba Khul aduda Imung Humpudra Rom na Ayaba Piduna Anauba Chairman Oina Mongsong Rei Pamaibu Khankibani Khulgi Thabak Thoramda Kana Amata na Khut Thingjin Biganu Haiki Mai Sonrai bo ekhoina Hozik se chairman ni hana ekoi general gi oina di
माबो एखोय लेपि खरबने हाइना हाइजन निंगमनी अदु करी करी ओरसो नाकन कदाय कदाय दा ओरसो असिदे खोथि निंगनु एखोय ना खुन अपम बा अदु तोबिउ हाइसे एखोय गी कोइस ने Taruk Suba Nongin Award ki top 10 lauthokre haina Film Forum Manipur na khangalakli. Hauzik sanabagi paulo birase. Sanabagi pau pizari. Manipur Badminton Association के प्रेसिडेंट बिजोय कोइजमबु बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी ए संजीव शर्मा बु एजुकेटिव मेंबर ओइना खलकले हाइरी पुलैपोकपी प्लेग्राउंड संगा युमफम से सथरिबा अहानबा अलीमदीन मेमोरियल स्टेट ओपन 7A साइड फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi sanakiba मैच ता देनी एफसी हैरोकना लाइवा एफसी संगा युमफम पांजिल मरी अहुम द थोइख्रे मिजोराम दा पांगथोकदबा कुंतरुक सुबा मिनी नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप ता सरुक यारोनबगिदमक नुपा अमसुंग नुपी सानरोय कुनमरी रिजर्व सानरोय अहुम गी मिंग ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन लाउथोखरे खंगतलाबा सानरोय हयेंग अयुक पुंग तरुकता खुमन लंपाक आउटडोर वॉलीबॉल कोर्टा रिपोर्ट तौरनबा खंगलकली मखाताबा सानबगी पाव बोयाई निंगथौजमदगी फंगबीगनी मतम अमदा नेशनल अमदी स्टेट की थाकता सानरमदगी पोथारबा सही यामसिलगलबा अहलोरबसिंग मसामा उफाना पुंसी नुकसाना लहनबगी पांडमदा आरके फॉर्चून डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्पॉन्सर तौरगा यूनाइटेड वेटरन फुटबॉल एसोसिएशन मपाल कांगजीपुंग सिंधुना थासिगी तांग अमदगी टीम तरामापन ग्रुमरी थोंगना खाइदोक्तुना इम्फाल गी मपाल कांगजीपुंग सथरिबा अनिसुबा आरके एफडी संगाई ट्रॉफी वेटरन फुटबॉल चैंपियनशिप की ngasi sanakibा अहानबा मैच ता बीबी फार्म कैसामपाना सिरटी चांदेनबु गोल अमा सिनोदा माइटिबा पिखि बीबी फार्म कैसामपाट की माइ पाखिबगी गोल अदु मनोरंजन मैच की मापल सुबा मिनिटा चनखिबने चैंपियनशिप असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदना VSAC सुरसानपुर अमदी फ्लामिया स्कूल गोल अममम चनदुना ड्रॉ चखरे VSAC सुरसानपुर की गोल अदु रौचुंगना मैच की कुन सुबा मिनिटा चनखि फ्लामिया स्कूल की गोल अदुना सोमोताई सैजाना मैच की 13 सुबा मिनिटा चनखिबने मैच असिदा फ्लामिया स्कूल की सानरोय इंगोबिदा मैच की अपिबा मतम की अहाप मिनिट अमदा मैच कंडक्ट तोखिबा रेफरीना येलो कार्ड उतुना मिनिट मरी फील्ड की मपान थोहनखि सथरिबा चैंपियनशिप असिगी हयेंग पुंग अनि ताबदा VSA सोरा अमदी VBFA उयुंगपोका सानगनी अनिसुबा मैच नुंखिल पुंग अहुम मखाई ताबदा संगाई FC थांगमिबन अमदी FC इम्फाल क्वा कैथेलगा सानगनी मरीसुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंद इलाई क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता साइक्लोन थांगमिबन्ना सेम खागेमपल्लीबु माइटिबा पिख्रे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना ममांग थागी फेब्रुवारी तांग 13 दगी टीम 13 सरुक यादुना लुवांग संगमगी लुवांग पोपो क्रिकेट स्टेडियम सथरिबा मरीसुबा MCA W प्रहलाद अमदी W रामानंद इलाई क्रिकेट टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा मैच ता साइक्लोन थांगमिबन्ना सेम खागेमपल्लीबु विकेट अमदा माइटिबा पिखिबने मैच असिदा सेम खागेमपल्लीना टॉस ngамदुना अहानबा बैटिंग तोखिबदा अपीबो ओवर निफुदा विकेट लोइना तुरगा रन सनी सोमना तरुक लौखी मसीगी पाखुमदा अनिसुबा बैटिंग तोखिबा साइक्लोन थांगमिबन्ना ओवर निफुदा विकेट मापल तुरगा अपीबा तारगेट अदु यौदुना मैच असी माइ पाखिबने ngasi सानखिबा मैच असिदा साइक्लोन थांगमिबनगी सानरोय होमेंद्रोना विकेट अनि अमदी बॉल 53 ता रन 52 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी ngasi सानखिबा मैच असिदा साइक्लोन थांगमिबनगी सानरोय होमेंद्रोना विकेट अनि अमदी बॉल 53 रन 52 लौदुना मैन ऑफ द मैच ताखी हयेंग स्टेडियम असिदा ट्राउक्वा कैथेल अमदी संगाई CCC सिंगजमैगा सानगने अनिसुबा मेंस विलेज ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट की फाइनल दा KLYSC काशीखुल अमदी SYC सटुदाइगा सानरगनी काशीखुल यूथ लाइब्रेरी एंड स्पोर्टिंग क्लब न सिंधुना था असिगी तांग अनिदगी टीम 12 ग्रुप मरी थोंगना खाइदोक्तुना क्लब असिगी ग्राउंड सथरिबा अनिसुबा मेंस विलेज ओपन वॉलीबॉल टूर्नामेंट की ngasi सानखिबा अहानबा सेमीफाइनल मैच ता SYC सटुदाइना माइखिया मयांग इम्फाल बु सेट अहुम अनि कुन तरा कुन मदी तरा मंगा तरा माथोइ दा माइथिबु पिदुना फाइनल संखिबनी टूर्नामेंट असिगी अनिसुबा मैच की सानखिबदा KLYSC काशीखुलना
KYLGC Kamongbu set ahum sino kunmanga taranipal kunmanga kulhumdoi amadi kunmanga taramapal da maithibu piduna final sangkhre sathariba tournament asigi aruiba match tha asigi tang nipal da sanaragani Langthapal Public Ground Sathariba Marisuba Plate Cricket Tournament ki ngasi sankiba match da CDC Sagolbal Salam Kaina Napsa Khai Imphan bu maithibu pikre Manipur Cricket Association na sinduna mamang thagi February tang kulhum doidigi team kunma thoina grumari thongna khaidutuna Langthapal Public Ground Sathariba Marisuba Plate Cricket Tournament ki ngasi sankiba match da CDC Sagolbal Salam Kaina Napsa Khai Imphan bu wicket tarukta maithibu pikibani match asida Napsa Khai Imphan na tos ngamdu ahan batting tokibada apiba over kuntra manga gi manungda over kunipal ga ball ahumda wicket loina turaga run cham ga kuntra taruk lokhi masigi pakhumda ani sub batting tokiba CDC Sagolbal Salam kaina over kunma thoi ga ball ahumda wicket mari khak turaga apiba target adu yoduna match asi mai pakhibani ngasi sanakiba match asida CDC Sagolbal Salam kai gi sanaroi robin na wicket ahum amadi ball yankai humdoi da run kuntra humdoi loduna man of the match takre hayeng ground asida traw kwa kithel amadi sangai CCC singjamaiga sanagani 9 Asset Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da LSIC lamlai amadi STT team A sekta draw chatkre Taratruk suba Opa Cup Organizing Committee na sinduna tha sigi tang mari degi team taramathoi na group ahum thongna khaidutuna Oriental Football Academy Pungdong Bamda Sathariba Taratruk suba Opa Cup 9 Asset Men's Open Football Tournament ki ngasi sanakiba match da LSIC lamlai amadi STT team A sekta goal amamam chanaduna draw chatkibani LSIC lamlagi goal adu KS Anosna match ki yankhai nipal suba minute sanki STT team A sekta gi goal aduna W angobana match ki taratare suba minute sankibani Mamang thagi tang kunipal gi kuntra phawba Dr. Mangal Sen Multi-Purpose Gymnasium Hall Sports Complex Maharasi Dayananda University Rohtak Haryana da pangthokiba kunmari suba National Thangta Championship da official sing saru yaruba sanari sing amadi medal lorolaba thangta sanari sing opagi thoram Palace Compound da leba Youth Welfare Club da pangthokre thoram asida thangta Federation of India gi Chief Advisor RK Asoba Huyen Lalong Thangta Association Manipur ki President Ais Prem Kumar Eastern Kala Bidia Thangta Association Nomaibungi Sintapuren K Ais Double Kha Manipur Thangta Academy Wabaga Ye Sintapuren Wai Amu Masasu Saruyaki Pangthokiba Championship aduda Huyen Lalong Thangta Association Manipur na gold humputra manga silver taratret bronze taruk punna medal marfutra nipal point samri kuntra nipal phangduna overall team champion oikibani Jammu and Kashmir Thangta Association na gold kuntaruk silver kuntramari bronze taratret punna medal marfutra tredamadi point sani humputruk phangduna ani subataki Thangta Association Haryana na gold nipal silver tarahumdoi bronze mapal punna medal kuntra phangduna ahum suba position taki Thagachari Boyai Ningthozam housing asi nongmagi oiba aying asagi pau amuk lobirasi Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasigi khwadigi sakiba Celsius degree kuntra matoi dasmik marputara nithoi khwadigi ingba Celsius degree taramatoi dasmik yang kitaruk Nuksiti yawi sing menigi jang maximum da sada marputara tre dasmik marpunipal minimum da sada nipu dasmik yang kinipal oiki ngasi nong sugide Loshilak pada marui bapau amuka na pizari North East State Singbu Mangzil Thawa State Ohen Bada NPP na achoba thodang logani hai na handak ta Meghalaya gi nawna Chief Minister Oir Kraba ke Konarat ke sangmana phongdokre Thadau Kanglup ke anau maru marang hunbagi thoram hun festival singani tara nipan ngasi Kangpopi district ki manung sana leiba Champhai Khulda Manipur ki Governor Dr. Nasma Heptula na sarugya na pangthokre Amadi World Health Day ki thoram Manipur da su pangthokre mioibagi tanglaba punsi hinglingai matam da hakjang phana thamna ba aikhoi punamang na hona pangthoi haina Health Minister S Dente Kumar na phongdokre ISTV na pizaba pau matang asida loizare mideng tabiriba singbu amukan na khurumzari